Foi un papa distinto. Aínda resoa a súa mensaxe incansable. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. A posta en escena de cada un no seu primeiro balcón revelaba certas diferenzas nas formas. Pero quedou claro de contado que había vocación de continuidade. Grazie a Papa Francesco. Non en van foi o propio Francisco quen fixera cardeal a Robert Prevost. Foron 12 anos dun pontificado con vocación transformadora. Teñan a coraxe de ir contra corrente. Sexan revolucionarios. Contra o costume papal, para vivir escolleu a humildade de Casa Santa Marta. El diablo entra por el bolsillo. Siempre. Como cabeza da institución máis grande do mundo, impulsou ambiciosas reformas, como un maior control e transparencia nas finanzas do Vaticano. Francisco non culminou todos os cambios que perseguía, pero sempre buscou un aire novo. Foi o primeiro santo padre en pronunciar en público a palabra gay. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? E falaba tamén da posibilidade de ver sacerdotes mulleres. E in referenza alle ordenazioni delle donne la Chiesa ha parlato e dice no. Pero Francisco sí logrou abrir máis portas da Igrexa a mulleres, e tamén a laicos. Bergoglio impulsou un concepto que xerou reticencias nalgúns sectores, pero que Prevost repetiu. Vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina. Camiñando xuntos, bispos, sacerdotes, relixiosos e fiéis laicos. Iso significa sinodalidade que se quere para este milenio. Una chiesa che cerca sempre la pace. Unha igrexa que busca sempre a paz. Mesma idea, expresións diferentes. Questa bandiera viene dalla guerra. Sono uno scandalo per tutta la famiglia umana. Francisco deixou pegada co diálogo entre religións, e sobre todo como papa das periferias, dende os migrantes aos barrios máis pobres do mundo e as prisións. En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Francisco en Asís, rezándolle a San Francisco. León XIV rezándole ao Papa Francisco. O actual pontífice declarou este ano xubilar franciscano por os 800 anos da morte do santo, para lembrar que San Francisco sinalaba a auténtica fonte da paz. Un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Nome secular Jorge Mario Bergoglio. Simplemente Francisco.